سبا بگذر زان جا که تو میدانی احوال دلم برگو آنها که تو میدانی آنها که تو میدانی آنها که تو میدانی احوال دلم برگو آنها که تو میدانی آنها که تو میدانی آنها که تو میدانی در پرده اسرارش هرگاه که شوم محرم سر بسته بگو از ما آن را که تو میدانی سر بسته بگو از ما آن را که تو میدانی چون جبر و جفایش را دیدی که زیاد بگذشت این شین و بیان فرما آن را که تو میدانی ای باد صبا بگذر زان جا که تو میدانی احوال دلم برگو آنها که تو میدانی آنها که تو میدانی آنها که تو میدانی درد دل ریشم را چون است و پیدا لطف کن و درمانش فرما که تو میدانی لطف کن و درمانش فرما که تو میدانی چون سرمه بینایی دردی دکشم گرده گر باد سوارد زان جا که تو میدانی ای باد سبا بگذر زان جا که تو میدانی احوال دلم برگو آنها که تو میدانی آنها که تو میدانی آنها که تو میدانی احوال دلم برگو آنها که تو میدانی آنها که تو میدانی آنها که تو میدانی ای باد صبا بگذر زان جا که تو میدانی درود دوستان عزتمند، امروز میخواهیم همراه شما در نشر نوبتی برنامه‌مون یک صحیفه دیگر باز کنیم. یک صحیفه دیگر از خاطره ها، یک صحیفه پر از
عشق، محبت، صمیمیت، وفاداری. یک صحیفه‌ای که خیلی زیبا است، رنگین است، چرا که صحیفه یک شخصیتی خیلی بزرگ است و من باور دارم که امروزی برنامه یک برنامه خیلی زیبا می شود، چرا که ما خاطره از دوره‌های سرآیندگی واقعا هم آوازخوان قلب‌ها کرامت الله قربانов را یادآوری میکنیم. این برنامه خاطره هاست. دوستان عزتمند، همون طوری که ما گفتیم، ما امروز قرار است از آوازخوان زنده‌یاد کرامت الله قربانов بازخوانی بکنیم. همراه من در برنامه قرار دارند راهبر انسامبل اوریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و همزمان پسر استاد محمد رفیع کرامت الله همراه با اعضایان انسامبل و شما را خوش آمدید میگوییم. تشکر. خرسند هستیم که آمدید. سلامت باشید. باور میکنید من با همین برنامه با یک هوس به اندازه زیاد آماده شدم، چرا میدانستم که در برابر آن که یک مسئولیت دارم که همین برنامه رو ببرم و از طرف دیگر میدانستم که یک لحظه فراغت برای من نیست هست، چرا که در قطار همین موسیقی هایی که در تلفن موبیلی هم هست، حتما که ترانه های استاد هست که من هر روز قریب گوش میکنم. ترانه که عین حال صدا داد، بیاد از همین ترانه شروع کنیم. ترانه عبادی صبا یک ترانه خیلی محبوب است، یک ترانه هست که من گمان میکنم که پدران ما، مادران ما یک دوره‌های خیلی زیبای جوانی راندن. البته شما درست گفتید، این برنامه‌ای که شما پیشکش مخلصان میگردونید، پیشکش بیننده، یک اقدام نیک است، چون که ما همیشه باید که گذشتگان رو، یعنی که بزرگان رو یاد کنیم. در بابت سرود عبادی صبا، این غزل سعدی است. پدرم اگر خطا نکنم سالهای 1988 در توی معرکه می سراییدن، این آهنگ خودشان بود و شما خیلی خرد بودید، گمان میکنم بخاطر من در اون وقت 2 سال داشتم، 2 ساله بودم. در اینجا اکای اکبر که با پدرم همکاری داشتن، موسیقی می نواختن. من خوشبختانه با من امروز خوش به حالشان و خوب در یاد دارن این سرودها رو. توی معرکه اون برنامه‌های کنسرتی که با پدرم بودن با خوبتر میدونن. با امر تقدیر این رو پدرم نتوانستند که ثبت کنند، تنها در همون توی معرکه می سراییدن. ترانه‌هایی که مثلا در سالهای 70 80 سراییده شدن، اکثریتشون ثبت نشدن، در همون توی معرکه ها صدا دادن و مردم از نزدیک همون ترانه‌ها را شنیدن و خوب که بعضن ترانه‌ها ثبت شدن و بعضن ما در خاطرمون میاریم و نوبسته به اونه که مثلا دور و زمان تغییر می‌یابد، زندگی ما تغییر می‌یابد، اما ما بعضن وقت دوست می‌داریم که همین ترانه‌ها را گوش کنیم. ترانه‌های نوسروده پدر خیلی زیاد بودن، با مانند همین ترانه عبادی صبا، چندین ترانه‌های دیگر که اونها رو ما در توی معرکه میشنویم. تا حاضر ثبتایش هست. من در آینده هم خیلی نیت دارم که همون ترانه‌هایی که نسراییده بودن پورا من با طوری پورا اون رو سرایم. مردم گمان میکنم خیلی خرسند میشن از این. البته میگویند که موسیقی های هندویی رو خیلی دوست می‌داشتن، از همین است که در همون آفریده هاشون هنگام اجرای این یا آن ترانه اسباب های هندویی نیز داشتن و در همین آغاز ترانه نیز احساس شد در آغازش صدای موسیقی هندویانه. این مکتب هندویی رو پدرم همچو به خود مکتب قبول کردند و همون رویه رو در اونجا استادای بزرگ به مانند محمد رفیع، کشور کمار، مهیندرا کپور، لتا منگیشکر و دیگران، موکیش که مخصوص همین نام محمد رفیع رو به خاطر همون محمد رفیع هندوستانی برای من گذاشتن. معلوم که از کجا پیدا شده است. البته این فکر میکنم بسیاری الکی میدونن این تاریخ رو و ببینید که در پیروی این مکتب بزرگ هندویی رفته رفته پدرم یک مکتب خود رو الکی پیدا کردن که این قدر مکتب بزرگی که هزارها پیروی این مکتب است. حتی همون شکل و شیوه سراییدنش رو مثلا آمیخته کردن هندویی رو با تاجیکی. در یک فستیوال خوندم که سال 88 در یک فستیوال در هندوستان اشتراک کردن و میگویند که در همون طوری که برآمد کردن حتی مردم خیلی زیاد خستن از جایشون رقصیدن. حتی باها گذاری کردن که محمد رفیع اون طرفی ساحل.
падарро чӣ гуна дар хотир доред бисёртар? ман бисёр дар барнома бисёр гуфтам ва боз ҳам ба ёд меорам ки аз сабабе ки мо фарзандон хурдсол будем дар он солҳо. Ман 6 сола будам вақте падарам аз дунё гузаштанд. додарам хоҳарам низ хурдакак буданд. кам лаҳзое ҳаст ки дар ёди мо мондааст, лекин ба ҳар ҳол ҳаст ки ман фикр мекунам то вақте ҳастам ин лаҳзаҳои ширин, он хотиротҳо ҳеҷ вақт аз вуҷуди ман дур намешавад. дар як барномаамон Раҳматулло Ҳошимов атрофи падарашон гуфтанд ки ман хеле хурд будам, дар хотир дорам ки дар соҳили дарёи Панҷ менишастанд падарам ҳамроҳи масалан як гурӯҳи эҷодкорон дар ҳамон ҷо таронаҳои эҷод мекарданд. мегӯянд ки ман хеле хурд будам ва рафти тавлиди ҳамон таронаҳоро ман медидам. шумо гуфтед ки 6 сол доштед падаратон аз дунё гузашт. то ҳамон 6 солагӣ тавонистед ҳамин гуна як имконият шуд дар кадом маҳфиле будед ҳамроҳи падаратон? албатта ҳатто як навори ҳам ҳаст. вақте ки маро ба як тӯи дӯсташон бурданд, дар он ҷо ака акбар буданд, намедонам. ман дар он ҷо дар ҳамон навор ҳаст, бо падарам нишастам дар болои ҳамон кати хонадон. маро ба рақс мебуранд, рақс мекунам, бо падарам рақс кардам. бисёр як хотироти хуб. ва албатта вақте ки дар отоқи корияшон кор мекарданд, сари эҷод буданд, мо медаромадем, ҳамон лаҳзаҳо ҳаст дар ёди мо. чӣ тавре ки дар асбоби мусиқӣ синтезатор менавохтанд, дутор менавохтанд, дар ёди ман ҳаст ки бениҳоят асбобҳои халқиро хуб иҷро мекарданд. бисёр лаҳзаҳои ҳамин хел ба ёд ҳаст. мегӯянд ки садоятон ба падаратон монанд аст? бисёриё мегӯянд. хай надонам, боз шумо бовгузорӣ мекунед. ва ҷоям шунидам ки мегӯянд ки агар масалан ба экрани телевизор агар нигоҳ накунем, бишунавему ба он тараф назар накунем, мегӯянд ки гӯё ки Кароматулло месарояд. шояд агар фикри мардум бошад ҳам хел бовгузорӣ кунанд, ман хушбахтам. бале. ва як таронаи дигар доранд, як таронаи хеле таъсирнок аст. ман гумон мекунам ки ба ҳар як нафар ба қалбаш медарояд, новбаста аз сину сол ва ҳамон тавре ки ман гуфтам, новбаста ба завқи оне ки мо ба кадом мусиқӣ завқ дорем, аммо ҳамин таронаро бисёриҳо гӯш мекунанд. ҳамин таронаи зиндагӣ аст. аслан сурудҳои падарам, ҳамаи сурудҳои он кас як ҷои худро доранд. як сурудҳое ҳастанд ки дар дилу дидаи мардум ҷо шуданд ва абадӣ ҳастанд. шояд дар байни пайраво ягон шогирдо пайдо шавад ки шояд гӯянд ки ман ҳамин суруди устодамро мехонам, месароям ба хотири оне ки ман барои худам месароям, барои дубора зинда кардани ҳамон суруд. ман ҳамчун фарзанд фикр дорам ки ман масалан ё ки ҳамон пайравони падар ҳоҷат ба чӣ мегӯянд дубора муаррифӣ кардани зинда кардани он сурудҳо нест, чунки аллакай он сурудҳо худашон зинда ҳастанд, абадӣ ҳастанд. он сурудҳо барои он месароем ки мо меҳри падар, меҳри ҳамон пайравоне ки ҳаст дар қалби мо аст. барои худамон месароем, барои шунавондани ҳамон як лаҳза мухлисои падар, мухлисои худамон. лекин ин сурудҳо аллакай ҳоҷат ба муаррифии ҳамон кас надоранд ва абадӣ ҳастанд. мо танҳо барои худ бояд ки аз номи худ баромад кунем сурудҳои худ, оҳангҳои нав ки шояд аз байни сурудҳои мо барояд сурудҳое ки абадӣ бошад. ин аст мақсад. бале. ҳар як нафар дар вақту давру замони худаш ман гумон мекунам агар як каме кӯшиш бикунад муваффақ мешавад бо сабқу услуби худаш. бемеҳнат намешавад. бояд ки махсусан ҳунарманд, эҷодкор, овозхон шаб рӯз кор кунад. ин ҳамин қадар роҳ дорад. хоҳе ки муваффақ бошӣ, бояд ки шаб рӯз меҳнат кунӣ, эҷод кунӣ оҳанги нав, шеърҳои хуб барои оҳанги нав, то он ки дар дили шунаванда роҳ ёбад. ва агар ба зиндагии ҳамон шахсиятҳо назар афканем ба гузашта, дар баробари оне ки ин қадар таронаҳои зиёд доштанд, бозам шабу рӯз миёни мардум буданд, дар маҳфилҳо буданд ва зинда месароиданд ҳама таронаҳояшонро. аслан бояд дар маҳфил бояд ҳунарманд зинда сарояд, махсусан дар тӯи маъракаҳо. бале. чунки як кайфияти худаша дорад барои зинда сароидан дар тӯи маъракаҳо махсусан ва дар барномаҳои консертӣ. лекин фонограммахонӣ ҳам ҷои худашро дорад, чунки
حالاتایی می شود که به فناگرام اونجا ممکن نیست، باید که در همون برنامه یا که همون برنامه از همون کنسرتی فضا وابسته است. بله حالاتی می شود که باید فناگرام بخونی، جایی که زنده باشد بله. باید زنده. از اون که گفته تاثیر زنده سراییدن دیگر است، واقعا هم ما نوارها رو بسیار میبینیم با اشتراک استاد و گوش هم میکنیم و بعضا میخوایم که زنده سراییم و تهیه همین برنامه نیست. به همین خاطر است که ما زنده پیشنهاد کنیم برای تماشابینان تا یک لحظه فراغت بکنند و بیاید با همین ترانه زندگی فراغت میکنیم. زندگی
از ما ربوده هم دلی برین رو میخراشد یادایم درد و داغی سینه رو 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 زندگی زندگی зиндагӣ аз ман рабуда ҳамдили дерinaро вале новбаста ба оне ки ӯ феълан дар қайди ҳаёт нест новбаста ба оне ки ӯ феълан дар дунёи мусиқӣ нест аммо таронаҳош зинда аст таронаҳош дар қалби мо аст дар хотираҳои мо ҳаст ва мо дӯст медорем таронаҳои ӯро ва ташаккур ба онҳо ки воқеан ҳамчунин таронаҳои хеле зебо мондагор ва як таронаҳои ҷовидонаро барои мо монданд таронаҳое ки ҳар давру замон ба дарди мо мехӯранд ва ҳамин таронаи зиндагӣ буд ки феълан дӯстони иззатманд дар хонаҳои шумо садо дод ва ташаккур мегӯем барои ҳамин таронаро бозхонӣ карда зинда бошед. вақте ки ман ҳамин таронаро гӯш кардам таронаи ҳабибулло нозирӣ шеър аз ҳабибулло нозирӣ оҳанги устод зиндаёд талабхоҷа сатторов ҷое навиштанд ки ҳабибулло нозирӣ ки мегӯянд бародари калонии ман ҳамроҳи кароматулло қурбонов ҳамсабақ буданд ҳамсинф буданд мо ҳамсоя будем дуруст мегӯям бале ва мегӯяд ки мо як гурӯҳи эҷодкорон будем як фазои эҷодкорона буд ва бисёр таронаҳо мегӯяд бадоҳатан вақте ки мо менишастем ва ҳангоме ки як оҳангро мегӯяд кароматулло қурбонов вақте ки менавохтанд ҳамон замон мегуфт тарона эҷод мешуд ҳамин гуна як фазои муфид дошт фазои мусоид дошт ки таронаҳои ман хеле ба осонӣ рӯи қалам меомаданд махсусан ҳамин таронаи зиндагӣ устод шодравон ҳабибулло нозирӣ бо падарам ҳамкорӣ наздик доштанд ҳамкори эҷодӣ ва дӯсти наздик ҳам буданд бисёре аз ҳамин таронаҳое ки байни мардум маълум машҳур аст ин ҳабибулло нозирӣ дар оҳангҳои падарам шеър навиштанд аз он ҷумла ҳамин таронаи зиндагӣ аз рӯи нақлҳо вақте ки инро ба падарам пешниҳод мекунанд як таърихе ҳам дорад ина боз ҳамон дӯстон наздиконаш хубтар медонанд аз солҳои 1988 бошад 89 мисол бошад ҳамин таронаро сароиданд ва бубинед ки чӣ қадар дар ин тарона як лаҳни ширини ҳамон хондан иҷроишу такмили мусиқӣ чӣ хеле ки мо аранҷировка мегӯем ва дар оҳанг бубинед ки ин қадар асбобҳои зинда асбобҳои халқи зинда ҷо карданд аз он ҷумла дутор бас ситори ҳиндуӣ скрипкаҳо флейта ҳамаи ин асбобҳоро аз рӯи нақлҳои онҳо яъне ки асбобҳои халқиро ман дар назар дорам падарам худашон навохтанд ба зами оне ки аранҷировкаро худашон мекарданд боз ҳамон асбобҳои мусиқиро худашон низ дар оҳангҳо менавохтанд падарам ҳам оҳангсоз буданд ҳам аранҷировчик такмили мусиқӣ мекарданд ҳам тамоми асбобҳои мусиқиро ҳам менавохтанд гуфтед ки навозандаи падарам ҳам инҷо ҳастанд ҳамроҳашон кор мекунед муҳаммад рафиро мо медонем ки хеле зиёд шӯхӣ мекунанд масалан агар ягон сафарҳои корӣ бошад он ҷое ки муҳаммад рафӣ бошад дар он ҷо ҳатман ханда ҳаст садои ханда ҳаст ва ҳатман муҳаммад рафӣ латифаҳо мегӯянд падарашон низ ҳамин гуна шӯхӣ мекарданд шух буданд яъне ҳамин маҳорати латифагӯӣ низ аз падарашон мондааст на танҳо овоз мерос монданд барои писарашон ҳамин тавр чӣ тавре ки мегӯянд ин меросӣ аст аз падар барои ман гузаштааст ман албатта фахр мекунам бо номи падар фахр мекунам бо оне ки ман ҳамин мактаби ҳунарӣ он касро давом дода истодам мардуми шунаванда агар барои ман баҳотиянд гӯянд ки ба монанди падарат сароиди ин сурода ба ҳамун сатҳам ки агар ки набошад ба ҳамун наздик ё ки монанд ман албатта хурсанд мешавам чунки сурудҳое ки он кас сароиданд ман фикр мекунам ки то он дараҷа
نیست نفری که با همون سطح اون سرود را سراید و البته این همین قانون همین دنیا است. هیچ کس کسی دیگر شده نمیتواند. هر کس باید که در همون جهده خود، در همون رویه خود، کسب هنری خود باید که جای مخصوصی خود را داشته باشد. در دوره های مثلا آوازخوانی کردن که ما نوکک به دنیا آمدیم، اما ببینید که ما امروز ترانه هایش را خیلی زیاد گوش میکنیم، نه وابسته با اینه که در یک زمانی سراییده شدن که در اون شرایط زندگی ما نبودیم. بزرگی همین اون کس در همین است که خیلی شما گفتید من نسل امروزه اگر خردسالای امروزه را ما سوال تیم که اگر در رادیو شنوان در آینه لیگون ببینند میشناسند. جای معرفی نیست. وقتی موسیقی سر می شود آوازیم گویم که اگر پدرم سرایند میشناسند نمیدونم. این بزرگی همین است. در دوره‌ای که زندگی کردن همون دوره رو برای نسل‌های من بعد گذاشتن. بیاید یک ترانه دیگرش رو میشنویم. یک ترانه خیلی زیبا دارن، ترانه آواره و من گمان میکنم هر یک نفر ما همین ترانه رو میدونن و بیاید با هم همین ترانه رو میسرایم. مانندی من دل دادن زیر دادم، هیچ کس در عشق یاری چونی مو با مو جا با جا افتادن است افتادم، مو با مو جا با جا افتادن است افتادم، هیچ کس مانندی من آواره نیست آواره، هیچ کس مانندی من دل دادن زیر دادم، هیچ کس در عشق یاری چونی مو با مو جا با جا افتادن است افتادم، مو با مو جا با جا افتادن است افتادم. گر بگویم وصف عشقی خیش رو ره بر گل میشکفد راهی من ره بر مرغ مبارک میکنم میروند از خویشتن همراهی من هیچ کس مانندی من آواره نیست آواره. گر نفس گیرم دمی با یادی پر میگرد جهان است بوی گل سبزه ها سر میکشن از خاکیگر میشکد شبنم سر در روی گل هیچ کس مانندی من آواره نیست آواره، هیچ کس مانندی من دل دادن زیر دادم، هیچ کس در عشق یاری چونی مو با مو جا با جا افتادن است افتادم، مو با مو جا با جا افتادن است افتادم. آواره دل دادم افتادم، آواره دل دادم افتادم. تشکر. درباره همین ترانه چی میدانید؟
таронаи овора соли 1990 ин таронаро падарам эҷод карданд дар равияи ҳамон таронае ки Раҷ Капур бо аккордеону шляпа овора месароиданд. ман фикр мекунам ки ба ҳамон равия ба ҳамон вай буд тақлид ва бубинед ки номашам низ авараҳум мехонад ва инам овора ном дорад ва бубинед ки чӣ хел ба ҳамон наздик баромад ва ба ҳамон наздик як суруде шуд ки қадар овозадор ва ин таронаро ман дар ҳама консертҳои худ месароям на балки ин ва то вақте ҳастам дар барномаи консертии худ кӯшиш мекунам ки 3-4 таронаи падар дар барномаи консертии ман бошад. ҳамон таронаи овораи ҳиндуӣ гуфтед маъруф аст, аммо гумон мекунам ки ин тарона ба дили мардум наздиктар аст. шояд аз он сабаб аст ки сирф тоҷикӣ аст, тоҷикона сароида шудааст, мусиқиш ҳам тоҷикӣ аст. гуфтед ки хеле хурд будед, аммо новобаста ба хурдӣ мо баъзан ҳолатҳое ҳаст, баъзан шояд амалҳое ҳаст, баъзан лаҳзаҳое ҳаст ки мо аз хотирамон намеравад. Масалан баъзан чизҳое ки падару модарамон дар хурдӣ барои мо гуфтанд, то кунун ҳамон суханҳо, ҳамон насиҳатҳо дар хотираи мо ҳаст ва баъзан ҳолатҳое ки мо зиндагиро пеш мебарем ва баъзан ҳамон гуфтаҳо ба хотирмон меояд ва кӯшиш мекунем ки аз ҳамон гуфтаҳо истифода барем. ва шумо новобаста ба оне ки хурд будед, аз падар чизе насиҳат гирифтед? шояд барои ман насиҳат карда бошанд, лекин ман аз сабаби хурдсолида ёд надорам хуб, лекин ба модарам хело насиҳатҳо мекарданд нисбати мо фарзандон. орзуҳо мекарданд ки мисол ман овозхон шавам, хоҳарам Нозияҷон бошад, мехостиянд ки скрипка навоз шавад, скрипачка. ва ҳамин орзуи падарамро мо амалӣ гардондем. ман овозхон шудам ва дар мактаби мусиқӣ вақте ки мо таҳсил мекардем, Нозия ҳамон асбоби мусиқии скрипкаро хатм кард. яъне ки орзуи падарро. баъд аз он боз Нозия ба Ҳиндустон, ба консерваторияи Деҳлӣ дохил шуд, онҷоро хатм намуд. дар аввал Нозия овозхон набуд. фикр надоштем ки овозхон мешавад. танҳо ҳамон скрипкаи худро менавозад, гуфтем тамом. мо надидем, лекин бо скрипка навохтанашро менавозад ва рафта рафта меҳр дар дилаш пайдо шуду гуфт ки ман овозхон мешавам. худи шумо чӣ? таъсир аз ҳамон фазои мусиқӣ буд? шабу рӯз сурудҳои падарро гӯш мекардам. шабу рӯз дар ҳамон утоқи корияшон касе бори ман намегуфт ки инро гӯш кун то шабу рӯз. ва ман вақт ҳамон вайо буд, мактафонои касета буд, лента. то ҳозир ҳаст сабтояшон. шабу рӯз гӯш мекардам ва хаёлот мебурдам аз сурудҳои падар ки ман ҳамон фикр мекардам калон ҳастам рӯи саҳна бо сурудҳои падар. бо ҳамон тасаввуротҳо дар рӯи саҳна будед? бале, бале. ин орзуи хурдии ман буд. ҳамин сабаб шуд ки ман ҳамон сабку услуби падарро пурра гирифтам ва ҳар як сурудҳои он касро нуқта ба нуқта аз ёд медонам. гуфтед ки дар хотир надоред, аммо ба модаратон насиҳат ки карданд, модаратон кӯшишам карданд ки ҳамин насиҳатҳои падарро ба ҷо биёранд ва кӯшиш карданд ки шумо барои саҳна бароед ва шояд ҳамин кӯшишҳо буд, ҳамон насиҳатҳои падар буд, ҳамон орзуи дилашон амалӣ шуд ки имрӯз бубинед ки ҳам миёни мардум маҳбуб ҳастед ва ҳам дар як ансамбле кор мекунед ки дар ҳамон ҷо роҳбар ҳастед ва ҳамин сабку услубро пеш мебаред. албатта дар ин ҷо хизмати бузурги модарҷони азизи мо хело зиёд аст, чунки баъди гузашти падар на ҳар як модар метавонад ки фарзандонро чунин тарбия намояд ва барои дуруст равона кунад. ин маҳз заҳматҳои бузурги модари азизи мо буд, бо мушкилотҳои зиёд. дурусти гап дар шоу бизнес ҳам кор кардан ин кори осон нест ва ҳар кас наметавонад. дар ин ҷо саҳми модари азизи мо, бобоҳои мо, ҳам бобои падарӣ, ҳам бобои модарӣ бениҳоят барои мо хизматҳои бузург карда буданд, яъне ки моро дуруст тарбия карданд, нигоҳубин карданд. албатта ки ман миннатдор ҳастам аз модарҷони азизам, аз бобоҳоям ки моро қадар ба ин дараҷа расонданд. то ба роҳбарии ансамбли Орио омада расидед ва кор чӣ гуна рафта истодааст? соли 2008 дар
کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اولین بار انسامبل استرادی اوریو تشکیل کرده شد. این هم باشد با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور عزیزمون محترم امامعلی رحمان بود که این انسامبل استرادی رو تشکیل کردند. در آنجا من در اول همچون باعث آوازخوان به طریق آزمون به کار دعوت شدم. چند سال کار و فعالیت کردیم و سالهای آخر خوشبختانه راهبری این گروه رو به عهده من گذاشتند. این از من محنت‌های زیاد رو طلب میکند. باید گفت که انسامبل استرادی اوریو پورا فعالیت دارد. انسامبل اوریو نیست به مثل اونه که مثلا یک زمان انسامبل گلشن، انسامبل استرادی بود و واقعا هم ستاره های درخشان رو روی صحنه آورد و به مردم معرفی کرد و آنها واقعا هم توانستند که با ترانه های جاودانه خود میان مردم محبوب باشند و یکی از همونها همان طوری که گفتیم پدر شما بود و نوبسته به اونه که در همون دوره یک نسل نو روی صحنه آمد. اما بسیاری ها میگویند که کرامت الله قربانов با آفریده های خود یک مکتب مخصوص استرادی را تشکیل کرد برای نسل امروزه و اکثریت کوشش میکنند که با همین شکل و شیوه خود را معرفی کنند، چرا که مردم همین شکل و شیوه را تا هنوز هم دوست میدارند و ما همین سبک و اسلوب را فعلا در انسامبل اوریو هم میبینیم. آیا برای شما نیز مثلا برای اکثر مردم که ترانه های استاد را خواندن روی صحنه آمدن و بعدا ترانه های خود را پیشنهاد کردن، برای شما نام پدر تا کنون امتیاز میدهد؟ تا وقتی هستم با نام پدر فخر میکنم و امروز که روی صحنه پورا هستم دوام دهنده این مکتب هنری هستم. البته که خود رو خوشبخت حس میکنم. تا وقتی هستم برای مردم، برای هم مخلصای پدری عزیزم، برای مخلصان خودم ایجاد میکنم سرودهای نو و نو، برای اونها خدمت میکنم. میخوایم یک ترانه دیگر رو پیشنهاد کنیم همین لحظه به تماشا بینیم. مرحبا. نمیدانم چی میخواهم خدایا و دنبال چی میگردم شب و روز، چی میجوید نگاه خسته ای من، چرا افسرده از این قلب پرسوز. نمیدانم چی میخواهم خدایا و دنبالی چی میگردم شب و روز. الای وای خدایا، الای وای خدایا، زی جمعی آشنایا میگریزم، زی جمعی آشنایا میگریزم، با کنجی میخزم آرام و خاموش، نگاهم معتبر در تیرگی هم، با بیمار دلی خود مینهم گوش، نگاهم معتبر در تیرگی هم، با بیمار دلی خود مینهم گوش. دلی من ای دلی دیوانه ای من، که میسوزی از این بگانگی ها، مکن دیگر زی دست غر فریاد، خدا را بس کنی دیوانگی ها. دلی من ای دلی من ای دلی دیوانه ای من، که میسوزی از این بگانگی ها.
الای وای خدایا الای وای خدایا الای وای خدایا الای وای خدایا ба дунболи таронаҳои овозхони зиндаёт Кароматулло Қурбонов рафтем. дӯстони иззатманд, ин барномаи хотираҳо буд. бигзор ки мусиқиҳои тоҷик дар қалбу дар хонадони шумо ҳамеша садо диҳад. хайр.